Pini video long nili than point labang ke class 10 chapter 6 chapter amen ke lake triangle exercise 6.1 aptak sinili than pon po lasi nali tum video ke cheng ban kijut nang lang non lasi kosong si ki klem nei ma heklap lasi tangte video le bang cheng non. Pas itum kita ke dake fill in the blank. Jadi fill in the blank using the correct word given in bracket. Di la bracket along si itum answer do la si dak chong wai nang po. Itum la si ladak tok papleng play prang. Kongren kupima mande similar kupima la itum tini dat na anute itum ladak fill up tek po. Di la si pas itum dak ke tok ke pilo kongren. Kongren plute la ke example square di square dopo same size a size ta isiben nang po la hiniang bong hadi a size ta isiben nang po same size nang po ang parke halak a hormude isiben nang po dakta square nang po la dakta square nang po la pen la hiniang bong kithe ta isiben nang kithe ki bita isiben nang milai pet nang ji la polote la ke kopi lo kongren lo di kongren lo ang pare non adon tu next dam tu nang labang ke similar pute kopi lo lake isi bang ke di suppose dak triangle du square dak duta dolo di square lata square lo square la hini yang bong mane kithe melai le ta chok di seta halak pune bang ke koson lo pupo safe bang ke isivet nang po la dakta square nang po stami asai sa bang ke la ke milai le di isi bang ke bv isi bang tv la son lo pute la bang ke kopi lo similar pulo example ako circle ta isi bang ke bichat isi bang thechat di sita safe ke isivet lo la ta circle lo sita me asai sa bang different lang di size bang different ang jula son lote lake similar lo la sildak pulo question mang ke all circle are dash di all circle are dash circle anda kithe size isiver lo ma kali ke di bb ta do thevi ta do la siladak answer ke vaing ke pilo similar pulo la si bang po similar dak tok lo na similar ako next question number bilang tu na all square are dash di all square are dash la dakta answer dak si tum chong wanang po similar ma mande congruent ma mupen la dak jathan meaning isivet lo similar plote la son lo safe ma isivet nang po size ke different di congruent ko pilote safe ta isivet nang ji size ta isivet nang lalote congruent lo lasi ang ton square ke ladakta ki the ki bi milai lable ke di belek ihak square ke asuta do ihak square ke theta do ji lasi lata ladakta answer waing ke kopilo similar lo para non next ako question number c 1c lang am tunang all dash triangle are similar di all dash triangle are similar answer ke itom dah dolab lo isosceles ma mate equilateral ma di equilateral ma suppose triangle ke asif la mate di ha lakson ke triangle mate di la si triangle tumta itomta isi asas de tv bv do di la si ladak answer ke vain ke ladak ta equilateral lo ni dak tok det po equilateral answer dak si bang po athe triangle umta ang ton milai lam le ke di similar ke di tumta tv bv sondo di wasi dak answer bang ke equilateral wasi non next ako question number
D. Question number D lang dam nang. Question number D lang dam nang. Question number D ke dake kopilok ke two polygon two polygon of the same number of size. D. Number the same nang G. Size the is even nang G are similar. D. If question number A below their corresponding angle are this and B their corresponding size D are this. Answer ke dah hidup lu equal ma proportional ma di lah hini yang bongsi dak ke tok nang po lapen la dak nang po lasi lahai tok te aprang itum polygon aputhak chitan sina polygon kupilo di ku polygon kupilo polygon plute enclosed figure di suppose ni ladak isi pipo ladak kitok tang adolo lapen suppose jo lata lapilo square di lata isi polygon lo di suppose aku triangle lata isi polygon lo di lapen aku isi ni dak pitu po lasona figure do ho pasta size an kedo di pasta size an kedo lason ta isi polygon lo lata di lata polygon lo lasi ala asif anta polygon lo di lason dong si son close chok plute labang ke polygon lo lasi non itum polygon aputhak langnam sang polygon aputhak itum non chini lo lasi non ladak ketok jibang kuson ma lalei itum langna di their corresponding angle are dash di dash wadak ko pilotak po suppose la isi square lo di ang par ke aku square ni dak isi draw tu po ake the bang lata isi polygon lo di la isi la ke polygon ake the bang lo la polygon aso bang lo di so itum ke dak kilang dam ning ke di kuson an thusi la asif ke similar lo ke di la similar lo la pen la ke asif ke sivel lo ke di size ke different lo ke di la similar lo ke di la si kuso thusi itum equal ma equal be ma pukelang dam ning ke pilo angle ta lata four size lo di angle ta four angle lo size ta four size lo lata four size lo di la si la equal da lo ke di equal da lo lata force lata four size lo ke di lata four size lo la si la dak si itum lang nang po la ke a hormu le la biwi la thevi stame a hormu ki isiwet di a size ki isiwet la si la dak answer ki tok ning ke la dak ke equal lo equal di ako na next langam thun na their corresponding size di a size pote la son long phan bo di pu akung phan di size ke di their corresponding size are this di non ke itum a size lang thun na example ada lake bichat lake bichat mati di ni topo example 1 1 1 1 mane 1 centimeter 1 centimeter lo di ladake la ke thechat mati di labang si dakke la ni 2 centimeter 2 centimeter 2 centimeter 2 centimeter tokpo di angke itu me pilo la ke a size ke different lo ke di la ke 2 centimeter la ke 1 centimeter puta la ke proportional lo di proportional la athe isiwet bede lo ke ladak la ke kom chat lo la ke ong chat lo ke di la si la size ke la dake ding chat lo la dake thi chat lo la si similar le lo ke di la si la bang ke proportional lo di dak answer wa ke proportional an si la question number 1 long a b c anda dak tok lam lo la si next ako question number 2 ako lang am thuluna question number 2 long ke lada kupilo a question ki pi ke give two different example of pair of the give two different example of pair di dake kupilo question number a ki pi ke similar figure duita paklang nang po pair duita ke di example ni dak tok po similar figure pote suppose circle de isi circle ako
isi circle pitu po themuchot di lake bimuchot lo lake themuchot lo di lake similar figure lo ke di similar figure lo ke di ako isi ni isi nang pitu po dak pair of square di pair of square pote square ke son ke di ke isi bang ke thechat po lalote pair of square similar lo ke similar figure lo ta di non bang ke Number C lang na number C ke pilo non similar figure pote la ke figure di melai le nang po di safe bang melai le nang po suppose example ne triangle people di polo te dak bang ke circle lang po melai le lo ke di la le different safe la le different safe le belega safe la ta belega safe ke di la si non similar lo ke di melai le lo ke di la si ako ni example ipo suppose la ke pilo square di ako na idak pipo la pilo la ke rectangle di rectangle no milai lo ke di la son kamelai le phansi ko pilo non similar figure polo di la asif belek binang lo ke di la si la tumhan ke non similar figure la si ang pare la similar figure belum mang ke di safe bang isives nang po size bang ke different di square lo andolo ke di yo la dakta pilo safe bang ke isivet lo sitame size ke different di to tangte question number 2 il anling tong kok lo nang next aku question number 3 dam thulu na question number 3 tum kelang namning ke dak pilo na dak pi ke pilo state whether the following equilateral or equilateral are similar or not di state whether the following equilateral are similar or not di similar le ma la dui tang bong pen itum dak lang nang po di suppose la PQRS bangke PQRS bangke la dak centimeter ke pi ko an lo 1.5 centimeter 1.5 centimeter pupu sob asais ta 1 centimeter side lo di ang pare angle ABCD along itum dak KP lo 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter lah di bolote la ke pilo proportional lo ke di la dak phan te dak si angle ki ong lo di la dak phan plote dak ke double lang di dak ke 3 an lang ke la dak ke 1 point dak ke half lang ke di polote dak phan double lang ke ai la si la ke proportional lo the da ong munang lo ke di proportional lo nasi non itum alam ke angle la ko langam thuna di lake so angle ke ko anru po lake 90 degree suse di 90 degree suse lake ko anlo lake 90 degree ta lake kom hekji di sita angle ABC along ke ladake angle sabta 90 degree dola bilake di 90 degree dola bista la PQRS along mangke ladake angle ta awe istame dake 90 degree lake sose lake 90 degree komji lasi lake milai le di milai le lasi ladak koson long pupo dak tokning ke pilo suppose la the corresponding angle corresponding angle of the two equilateral are not equal di equal we ke di la pen la equal we ke di la dak 90 degrees so say da 90 degree ave la puke 90 degree do wet puta 90 degree do wet ke di hence the two equilateral are not similar pupo la ke similar le lo di athe mane a degree ta milai le ladak jongsi a degree dak pen dak milai pusonte la similar phenon ke similar kar dello di la si la ansi exercise 6.1 long mangke jutka po la si mo next a video long le chetang tunang hadak ni 6.2 ames thanpon po Thanbang Humbor Teron channel along nanglitum video kicheng pen kijut nanglang thoropot lasi nanglitum han nilit hin pen suri akachoro pajeri glo lasi jongsi channel jongsi dangning sam
video yang sedang ning sam plote like pitha lapen channel ta subscribe kerlang pote channel ta subscribe tha lasi lansi pini ke ington kong lo lasi next video long le chetong tulona kardom